nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayak ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay anti ubing. Isublik ba't la adagos? Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradum lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaamo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ta kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ta aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga Naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo laray ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras la ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no addada intun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa'y ti apo ko kintun madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, trabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman aklaunay Rocky. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kuana. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kuana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isublik tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya akan Rocky. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wun, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na lang ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo na kinaawatan? Imbes nga agpasensya, tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita, katawan nagbaliwan na. Wun mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manen ti aramidam ijay. Buludok man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan ta. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manen maasikaso. Day talaga ya. Nalakalaeng si kakit di mat. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko na taday dyan niya. Makamu ka. Anya manen ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludok manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makadwak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia kat uwan ko na naman. Pudno ka day ti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad yu ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duwang aldaw lang. Isublik tumutlaan ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat na ita. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo da ita abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod manen ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayaw. Duwang nga aldaw ka naw. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar-aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isublin at ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludok iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta ditoy, taas asikaswag. Isublim ka diwin no? Duwang aldaw lang mat. Apay adi mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtat iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya. Tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwang aldaw lang mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo, no pudno, no inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak kaw. Mapankwalaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na ka jay kalivin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimot laang wino saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat, apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta, iso nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasaunay ya, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Amom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kanilaang. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. No, daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apayakas ta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi. Taawan mat itid na sustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, ngayimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adayamag. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mata makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Taputot ko mait. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat kang ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi na nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko. Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludag. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, kasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay wen, pudno launay dayta, tata. Ay nawaw. Iti anya aga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buluden na tiputot na, kat di na mat as-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan, Rakay. Isumot lagayam, Ano ti bagadakan katatang? Si kamot gayam, ti ayan ti parikaut. Apaya siya, kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramid ti responsibilidad mo. Anya? No, nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbungak tatang.
Karbangan mo't nga ipagbagam rakay. Responsibilidad mo tupay, di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At nabayadan may di pagadalan nanang. Ay, nawaw, manan. Masapol ngagbayad ako nanang. Nakababain ti may mention iti group chat. Urayam nga agswildo ni tatang mo. Awan kwartayo di tayo nanang. Awan kwartak ita. At damat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Inton katapusan pa ibot ngagsweldo ni tatang. Ano sa mga urayan ti sweldo ni tatang mo? Tawan ti kwartak kunak. Ni tatang la kanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo mo't ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo kat bigbigatan. Sika, Jake. Noan niya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapi-kapay lakay. Ayamanak bakit? Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamuti latang bakit? Ibusam day ta. Ay gayam, nagswildo kayo ka din. Wait, Muntoy nga rodon ti swildom, tasyak ti mangi budget. bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra Won, ti swildom mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makaamaw bakit? Amok ka nalalaing ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta no adda ti swildom, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mudtuyen ta kwarta, ta ang mga numaksayan pay dayta. Ano sa maun, taday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello, Api nga itala nga sinong batam ti awang ko manang Madeline. busy ak ngamin itay. Apay ka day. Naibusan ti agas ni Nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumot asipod na stroke ni Nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni Nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan Nanang. Won, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamatlaang. Asito ti mawag. Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyaw bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day. Anya timbaga na. Kwarta manan? Won, gamdi ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti ititid ko kadakwada.
Anya, Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. awan matimbagak, bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka tanarigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak lang, mate. Apay akastamot ng ti panagsasaom kanyak. Defensive ka launay, mate. Pumutangak man na Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y abinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngam awan mo. Lay, apay ay. Imbagak mo't ka ni bakit ka. Abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yan ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sa dosina nga itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Wala na. Di kayo madanagan. Tano agsweldo ak. Idiritso kong naibayan ka na kayaw. Mabiit laang araw da isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ak unay na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo ka na Petra. Kasano ko makabayad tat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mo ngay. Gimatak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. At damat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya, Amok nga ammom dayta. oh na yan bakit? No da kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam na da kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Apay nga minadiyo binayadan ti utang tayo na. May sakamot, Jake. Isa maditirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawon mo't nga may nakasta kayo. Nao masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun na nang. No ni tatang ti da kwarta na. Kwarta tayo amin. Ngam no da kayo ti da kwarta na. Ibagayo a kwartayo lang. Apay nga kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpa na kayo lang mo't nga da trabaho na. No kas di kumakat pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. No kasta mo't tiramidan ni tatang. Maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan na nang. Ang mga no tumayab amin na plato di ti balay. Ay, di ka agpakalaeng. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impaw it ko a kwarta. Un manang, naalakon. Gimatang ka iti agas ni nanang. Nalpasan manang, gimatangak matlaang iti bagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manen ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-paw it ko lang. I-advance ko laang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak kada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Oh, tangdan ko, bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Uwain, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang ang anayunan Amumait na makitang tangdanak langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. Adamot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan nga inyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa iti duma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tasika ti padre di pamilya. Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita, ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat.
Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, tasaan ang mapasamak dayta. Kwartak mo ti pawpawit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman manen manang. Maipauit mo nga ti kwarta no bigan. Wen, urayem nung bigat, tay pawit ko. At damat gayam kwartam bakit? Anya ko maitano adda. Apay garot anagaduti sa University in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko? Wen, Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwarta nga ipawpawit ko kadakwada. no isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan yaw. Tapno saan lang nga si katinam naman da. Innam kayo nga kakabsat, saan ka day? Dinak isuro kulas. Saan nakakasken ka nga imot kadag iti kakapsat mo? Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kan nadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. At ako mamot ng limitasyon ti panagtulong mo Anya tinagsinong bata nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nakatumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na laang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Apay ngay akasta mo't saan mo't akasta Nicolas idi Dakkel tinagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag anay bagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Ala, bayam takasaritak to ti asawam. Wen man nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay laang ti kasjay. Agsarita taman pa ikulas. May papanitan niya, nana. Tinaibaga ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at tumulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agul-ulbod. Incomplete siguro man ang tistoryana ka na kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungutak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti ada kwarta na laeng. anya, Dahil tatipon no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agungat, ti kayat na pa ikat dua wano talo ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least ita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na. Nakasaritak ti asawa, Madeleine. Binagbagaan nyo ako manana. Saan ko binagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya, No addatangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipawit amin? dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda ka sa pulan ti inayaw, tulungan da kayo mo't tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyaw. Anya nga tanong bagas kan agas langan ti pawityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang, Mike. Masansan mo't ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kaday ani apong ti papanan ti kwarta nga ipawpawit yaw. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayo nga kakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan niyo kuma, tapno saan ka amadagsinan unay. Kan tapno at damat ti pare ti pamilya tayo Agung unget ka kade? Wala, taapaya kastoy mo timpawit mo.
Kasapulan ni nanang dagita, saan ka day? Kwarta ti kasapulan ni nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laang. Basta, kwarta latta ko man ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ni nanang ka diti agkasapulan iti kwarta wano sika. Ay nawaw, ni nanang manang. Matlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agaramidak iti group chat tayo nga kakapsat. Apay mo't ngay manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat ta iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Ada kwartak lakay. Ha? Siya kunti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat na kaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga agapapakan tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayaat mo itong kasta nanang. Huwag kayam, ada project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Ada kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kung naklakid din ay bagayo nga orayok man ang titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-kabangi nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan niyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko a boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day taajib? Iso ton ti makamamang iparipira. Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y tapno mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaan. Iso pa ikit day na pagastusak. Kas na kunak itayan, iso ti makamungag paripira. Na, Ngam no kabalan na atarimaanan, di may mayat manan, makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Adto'y titulbag tilugan. Ang yaman ako na, sir. Awanan yaman na. Si Kamerton, ti makamoy ti Jeep. Wan, sir. Wan gayam. Di mo liplipatan nga i-remit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, tama nga no magastos mo. Ariglado, sir. Nagsaritaan tamerton no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa kat agrogrugiak pa lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singirek ka nagiti kakaduam. Isumay ti singirek ka. Narigat na dagreklamo.
Agkape kayo pa'y. Umayon, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo pa. Ay nawaw, anya ti aramidem lakay. Kunaklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamat gayam dadal ti jeep. Anya? Diyak mat nadlawaragos. Naimbag tasaan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal ti lugan na? Sara nakasapulan, bakit? Kabalak mo't natarimaanan. Nilakay mo magjay limbabas itay Berlin na kaong agbibiyahe mo't gaya man. Wen nana, Sino nga iti akin kuko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga kabangibang a barangay nana. Naimbag man tadamot laengan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana. Idi pa'y akin nasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amangan no italaeng nga addabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaong. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idinapalabas a bulan. Ay, nawaw. Adda kwartayo ay Naala kung titangdan ko ang naglaban, nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Kitad kon ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanay na kompleto na ito. Well, sir, agyaman ako na. Uwan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginana ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tada na patag pangusaron may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan? Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idinalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Taawagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mabayag, sir. Ayan ngayon ti Jeep, Arnel Lakay. Awan pa'y nga rod, bakit? Ay nawaw, apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Urayam ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Ngun nga rod. Mabainak mo't nag-text tamang no ibaga na sa anak ama ka uray. Kasta nga rudan, agur-uray ka itibanag asaan mo't asigurado. Anyangay nga rod. Kat makiman maniyuhak lang mo't bakit? Awan mo't budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamot tan Jojo. Tiyan niya manayin bakit? Sa bali mo tan ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Amangan no agur-urayan ni Arnel. Manungaal daw asaan ang nagpasada jay tao. Dakdakkel nga rod ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanyak. Dakdakkel nga adayo ngamtik itad ni Arnel. Ay nawaw. Saan anasaya at tikas tangar aramidam lakay? Saan maiparbang tikas ta ang kapanunutam? No sino ti dakdakkel ti offer na? Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di a jeep? Panunutam lata na dakdakkel ti kwarta amaala ta. No ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta ka mo. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo, Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe ta ada ka no pangusaron da iti jeep. Ape ka day? No kasta nga road. Apay asabali mo tan tinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na yun na na? Nakitak nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaneho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman limbagbaga kanyak. Kasaritam to tibus mo Amangan no adalaang di yun nagkinawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin.
Amangan no agur-uray kamot gaya man iti awan. Mapanak iti ayan ta, Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa kayat ko makasarita. Napatig-unay ti bagakin ko ana. Ay nawaw, adda ka di tinapasamak ajak amo? Nakita ni Nana Rosa asabali ti nangibiyahe ti jipda. Anya? Maguluwanak, bakit? Mayat mo ti saritaan mi ka ni Sir Jojo, hindi na panag ijay. Apay nga rod asabali tinang ibiyahe iti jeep na. Dahita ti kayat ko amaamuan, bakit? Masapol nga agsarita kami ti personal. Iti kasta, amok no da mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay amo kat agur-uray kagaya man iti awan. Sayang mo ti oras mo Nasaya at may taymay ka, Arnel. At dala kayat ko amaamuan, sir. Insumlinan ti jeep. Mabalinan nga manihom no kayat mau. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Apayakas di, sir. Danya. Ada ka naman sa bali anang ibiyahe iti jeep yaw. Well, manungal daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe wano sa anayin. Tapno amok no ited ko iti sa balay. Kayat ko, sir. Mutlagayam. Nagadupay la asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa'y matijip Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rita. Bueno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusar iti manungal daw. Nagawi din ni Dexter. No apay ngamin adi na mat-anad ang tijip. Relax ka kanilang, bakit? Dakkel nga agpaiso tititid na boundary. Ngam kas na magayam. Kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinaparte kat inalamanan ni Arnel. Isumutan natin makaamok. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin mo tanday di a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron, bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si Kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron ti aramidag. Isublim kit tinday ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan, ipabiyahe damanan iti sabali. Agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kas tala akanayon ti aramidan dayjay a Jojo. Masayangan nga min nana. Awan ti amuna daddu mga ibiyahin na. Isu aday ta. An-anusan na. Uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbang ti kasta. Ay, jak amo iti asawak nana. Isu agun-gundawayan da. Tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daddu maapagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramidan ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isuman ng timang ibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo nana? Di mo amuaya. Sip-sip day ja, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Ne, apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbagak. Awanan niya adwa sa lutsod. Itulod mo ti jeep diti balay inton malab. Ne, inigdap nam. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times 2 man ng ti boundary nga ited ni Dexter. Isu akasta. Asino mat kinakadamagan, bakit? Isumat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano day a Dexter. Rupat kwartamat day a Jojo. Apay asan nga imbagbagan ni Sir Jojo ti may papan iti day ta abanag. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isumat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam.
Praktikalak laeng, bakit? Ay, awan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, may ranod kang tumatlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. Agtala ka man. Ang mga numangag na iti karuba kat anya pa iti panunutan da. Di oray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahe ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sipsip kan operator a rupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasjay. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno launay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Agbiyahe lang mo't dayjay no kaano akayat na. Di na payam mo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot dayjay. Pag ko naamay, bakit? Amom ayat yan dati panunot na. Ni Sir Jojo ti umawag Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang ti Jeep na. Isuan, nalagip na ti umawag kanyak. Pinasayat, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin manin ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Nay, apaya sana mabalin. Sana adda taksi ni Tata Pidong ngay man manihaw? Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, adda mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mangibiyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Wen bakit? Ang madakanumot tan ibibiyahe na taksi. Awan nga ruden Alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Saran? Oh, anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. Sayang, bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Jak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem. Rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver ken ka. Malugi kan to kung naktopay ka. Ay nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsak